like it. Znači, giveaway. Idemo. Prvo imamo ovo od Victoria's Secret. Ja ih imam, znači, 4. Uzela sam ovo. Jer mislila sam da imam još nešto, ali nemam ništa. Evo vidite. Kako ne koristimo. Pojde s kolu. Ovo su knjige. I vidite kako je cute. Kako plaću, ljubići moja. Ovo mi je najdraži spas, samo da znate. Ovako. Imam ovu pisanku. Imam ovo, nije isto koristeno. Imam ja isto jedan taj. Solite što sam otvorila. Imamo Lucija. Ok, ovo tu imam ja. I onaj video kako sam rekla da je dobro mirise, kupila sam vam, jer mislim da neko hoće. Meni je najmanji ruž. I ovo za pristiće, jer znam da imate pristiće. Halo, vidimo se na giveaway i sutra ću napraviti video kako vam postavim imena. Ćao, bye.